Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе-Сити. Sonra göçkün ma üniversitet medrandık işte. Tu cinimi mi kasal güzel akım ederim. Hiç xefam ona. Ugrajat kede didan. Folben raftan. Domulu omda xonondan. Muşkul kuşayan kadar. Befoyda zavçı nes? Akun şumdam ki üniversitet ve zavçı möl bu das kofta merafta spamcı merafta gima. Nadejde hamcanda. Agar hamunca aga şöken atona. Malum ednam. Pirmeşan. داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما